Ngaslo tenat shushu habang nga pediang nga jingat Kristan nga pinsito meli nga yale ban puli nga Bible kabang nga soto kadai kabang yalam linti nga hang tao lahi kaya nga bangan i yaga judgment riu kaladon ka jingtho aga Bible larangi puli ngin lop bagi si gibah kadu ubriu unomlong ubi ila kacong kakinja ngam kwa banlong kumta ko gipat ba kumu Kristan ngan dwayo blay baka nam don apo jonga kaman sim bangan shun ila kacong kajat kakinja o kajingit jat menriu ko jinga kala nang scam ning ba ki jikai ki banga yo nagatin kajong blay balay ko gipat ba na marga tagadaw ngimi kumni ngisukwa ban pensau ngisukwa ban peni hapi ga jima tidak ting tidak ting ya gadi ka parti VPP tidak ting thot namar kata ba kya hangni te ngilayo kabu ini Arden katko kyo ka jingklain ngin le ra ada kani ka bi bau Arden uisi iki jantia bau Arden upasya jantia bau Arden upeto iki jantia ko ki patba ngaong ladang kren ya ke jantia ya ke jakangan ong ke jantia nganong ke East End Hills nganong ke West End Hills ngai ladang ong banga kren ya ke jat benriu ngakwa benong mangilong ke way ke jat benriu kasih kata ke dengan nongrem ke jat dalam syasyu ban pra kampir ada kita kiambu Arden upet po yang iki penaran iki jantia orang mapihan ngan lang mga hapon tama ka chat penriuk kalong kaway kau dipata reja yan kwa kerdang nilong sipara naman ay balap parya ya ka chat penriuk daga jing slodong la parya ya ka chat penriuk daga jing slodong